surintad. Uling mi kasala kong bina, kingisip amano at dapat at niyay liwang kakulangan. Ulinitay panigapuko kang Santa Mariang Kapilanman Birhen, karing sablang angel ampon santo, at kay kapatad ingi panalangin niyo po king Diyos sa ginutam. King Diyos sa mayupayang tutu pakaluluan na katamo, at king pangapatawad daring kasalanan tamo, idala na katangan sana king biye alang angga. Amen. Manalangin tamo. King Aldoite, June 13, piyesta na pong San Antonio de Padua. Ing metong tamo pong larawan na tsugini King Alta salunan. Anya at dyan tatal na nayanak sa sabyanda anak niya, pero induto na yapi ni Jesus ing simbolo ng Jesus king Piena. So itangan po pakipangadita mo na sana dinganggang anak abayan at antabayanan nala nyaring aliwang pengari pasuluran dong San Antonio ngara bakat takanumilo koya pamaging sakitan o salunan ing metong yanak. So pakipangaditala antimurin pakipangaditala ring pamilyang manuknangan king Barangay Santa Cruz Poblacion at ding pamilya dari Ruben Sagum
Camilo Lalu, Eli Lalu, Joaquin Huang, June Salas, Leonard San Diego, at Ferdi Cruz. Ang timurin ding pamilya dari Rowena Aguirre Punla, Sito Carlos, Edgar Jane E.J. Carlos, Santos Petre Metre family, Lydia Benzon, Dennis Biray, at ing mamahala king devotion kang San Antonio de Padua. Ang timurin, pakipangaditala ring kapatid tamong ating special intentions, Anliz Andal, at manyawad lang sa panalangin kay katamu, king guidance and protection, muna man ing pamilya ng Corazon, Teresita, Tarsila, Isaac, Rufino, Valentino, Avelino, Dolores, king 20th death anniversary ng Roberto Taruk at di Artemio, Castor, Pablo, Marciana, Teofilo, Rufina, Maria Luz, Jose Estraton, Josefina, Milagros, Ruel, Virginia, Feliciano Senior at Junior, Agustin, Beatriz, Centula, Geminiano, Honesto, Pablo, Milwida, Haynes, Jovencio, at ding sablang kaladwaking purgatorio. At yuta na king ordinaryong panahuning kalendaryo ning simbahan at yuta na king kalabing meto nga Domingo ning karaniwan na panahon. Bawasan mo ing kayalan ming kapibabatan o Ginoo, potang pipilit ming ipairal ing kekang katutuan, katuliran at kapayapan king meto nga iglesia at meto nga yatong epamakasadyang tanggap kareti. King kayalan ming kagiwan at kainanlub abalo misa ng tanggapan king ing anggang tune panyulong manibatan keka. Ing malyari miyamong atanam ing bini. Pasibutan mo't patubuan maging maragul at tanaman. Ban arinan milang kanlungan ding sabla. Iti yaduan mi king kapamilatan ng Kristong Ginumi. Amen. Lukluk tapo at makiramdam king amano ning Ginoo. Pamamasang iba't king libro ning propeta Ezekiel. Ing Ginong Diyos nga nang sasabi, manibat king taluktok ning dutong nga sedro, ibat king pekamatas ng sanga, kumakong meto nga usbong, at ako mismo itanam ke king meto nga mata sa bundok. Itanam ke king matas ng bundok ning Israel. Manyangayang dakal at pasipamunga, at maging metong yang binang maya pa sedro. Ding sablang uring ayop, manok nangan lalalam na, ding sablang lelangan, amakipakpak, pasipagpainawala, king lilong ding keyang sanga. Ating balang dutong king gutad, akilala na, king ako ing Ginoo, ako kabud ing mangutod karing dutong, amangatas, at ako naman ing mitatas karing dutong apandak. Ako ing palangi karing dutong asagiwa, at pasagiwa karetang mengalanat. Ako ing Ginoo, ing minapsea mano, ating sinabi ko, pihong daptan ko. Ing amano ning Ginoo. Salamat king Diyos. Ginoo, mayap impasalamat keka. Ginoo mayap ing pasalamat keka. Mayap impasalamat king Ginoo,
at indaralit kapuryan kinlagyuning kakatas-katasan na Diyos. Mayap ingahayag ing lugod na ekukupas, balang abak at ingkeyang katapatan karas ning kabengyan. Ginoo mayap ya ing pasalamat keka. Ding banal lumabong la kalupan ning palmera, lumabong la kawangis din dutong asedro ning Lebano, mangarila king dutong amitanam king tuknangan ning Diyos, king templo ning Diyos, dagol la at lumabong. Ginoo mayap ing pasalamat keka. Agyang matwana la, mamungala pa, manatili, mabye at sagiwa. Iti akilala na ingginu makatuliran niya, yaing kakong talapanlualo, aalang kakulangan. Ginoo mayap ing pasalamat keka. Pamamasang ibat, king kadwa ng sulat San Pablo, karing tao Korinto. Inya manatili tamong masikanalub. Balo tamo, king kabang manok nangan tamo kaniting katawan, makarayo tamo, king tuknangan ning Ginoo. Uling mabibiye tamo, king pamanalig king Dios, karing mayayakit. Masikan tamo lub. Burita ning lakuan ing katawan, ban manoknangan kambe ning Ginoo. May git king sabla, ing kay katamong parasan, yo ing maging kalugod-lugod tamo keyo, maging king tuknangan keti, o karinman. Uling marap tamongan, king piyukuman ng Kristo, bantanggap king mayop o marawak apangayin tuliran ning depat tamo, inyang mabibiye tamo keti king yato. Ing amano ning Ginoo. Salamat king Diyos, talakad tapo ban para lang mayap babalita. Ing biniya ing amano ning Diyos, ing sasalbag kay Kristo, ninumang manakit kaya, likabiyang alanangga. Ing ginumanatili yakke kayo, At keka antimurin. pamipasyag king maya pabalita, agpangkang San Marcos. Ligaya keka o Ginoo. I Jesus nga napaking kekaldan. Ing kayarianing Diyos apakiwangis me king meto nga sasalbag bini king kayang asikan. Kaibat ng sinalbag susundo ng daraptan ing sadyanang king bunga.
potang ing bunga matwana, paluta ng agad ning menanaman, uling miras na ing pamamupol. Kaysano ya pamalyaring pakiwangis ing kayaryaning Diyos nga na pamkinutang Jesus nanong talimhaga ing gamitan tamu batayang ay larawan kawangis nening meto nga butol mustasa ing pekamalating dili karing sablang bini akinwana ning meto nga tao at tenam na king gabon dapot kabut mitanam yaiti at tinubo maging pekamaragulyang dili karing sablang gule mikasangayang mga ragul uli nanita makapanyale laring ayop karing sangana menaralya i Jesus karing tao king kapamilatan ding dakala talimhaga akawangis dareti agpangking abot dang intindyan eya menaral karela aemo sa ginamit talimhaga dapot neng alaning kayabe nunemo ring kayang alagad pepalino na karela ing kabaldugan daring talimhaga ing mayap ng balita ning kekatang kaligtasan. Kapurian keka o Kristo, luklok tapo at makiramdam king homilya. Maya pa abak po, Maya payabak po amon. mainip na kayo? King kekatang sitwasyon ngini, milalako nako kapibabatan. Ako panamdaman ko ni. Bala mo mainip na ko at talagang milalako na ako kapibabatan. Sabi ko ketangaldo, ang gakapilan ini. Diyos ko nga ko kalambat na. May gitne pong pabanoy ni. O ba't hanggang hini, epa mi kasolusyon masalese ing kekaming kabilian, ining problema king COVID-19. Maralas ko pong panamdaman manibat ketangal to, ing bilalako ko kapibabatan. Eko o bilalako ko sikanan para manaya. Eko bisang manaya. At lalong-lalo na king panyulong, tingeni bagsak nga ning ngega-nagana, mi bagsak nga ning kabiyayan daring tao, pati ing kapanintunan dakal laring milako obra. Nya, burike po sanang pakanta king metong kareng kekatamong choir, ing metong nga kantang paneya pong magagamit king ausandang amateur singing contest. Ing mikanta i Ted Ito, Japanese singer ya po ini, tinranslate ne king Tagalog. Maghintay ka lamang.
grade ne pong Totoy Bato yan eh. Basta't manenaya ka mo. Dakal instant noodles, instant panigang, ne? Instant magic sarap ngara, instant nga, mga bilis. Anya pensa eta na biyasang manaya, paratitang mainip, paratitang mamalagwa. Nya, maralas ke pong pangadini potang kagising kuning abak. Lord, give me patience. Gino, dinan mo kong kapibabatan. Uling ating dakala pinandit king biyeko, ing milalako na ako kapibabatan. Nga kuping mag-analyze king sarili ko. Anyang seminarista ko, miras kong almost 10 years bayo kumiyor dinan pari. Ikwa kong ngapi batay ta. Ikwa kong piktsagan ing talagang mga sakit pamagaral king seminaryo. Kay lob ning alo sa pulong banwa. Eko sinuku. Ot nginiyatang tutwa ko mamalagwa na kwata. Sabage, laltoya naman ing kapibabatan ko karing pamanese ko pong bonsai. Baluyo po ing ating mapilan karening tanaman pong bonsai, ati na pong 30 years. Asisesen ko. Kasi po tapong paninayan meng tumubo ing tanaman, potang kay ating pang time malanat ya. Potang kay kata sa masnan mo naman, pibatan mong talagang sa lawen may i-check ming kayang gabon. Ing talaga pong bibili mi pamong mo muna, balas eh. Balas mo. Sa kami yamong dirinan ditak-ditak ka fertilizer. Uling ing balas, malambot ya. Baka nita ita mga lambot o mga lating yamot, makasibot yang mabilis. Uling ita ing mas kailangan mi. Baka nita lalo yang sumanting ing tanaman. Kay ba't po tang manyangaya? Aning kalambat panenayan? Nyaning kahi, anak kong kasakit, mga pansinan nyo siguro, ot pe papateke itang mangga kening lele na ning receiving room. Makasalilong niya, pe papatene nga mong ngara. Mumunang sangkan ko, kakarugang ke, huling lalagpas niya keng bubunganan ning kekatamong pisamban, pota mitwagya. Lasakane ing siping na mumuna yung sangkan ta. Pero yung talagang maragol kong sangkan, mangumpisal ko po kayo, uling kakarugan ko pota retang sangana nung atin yung melanging sanga ing tanaman na yan at mi bagsak ya, lalong lalo na ning panahon ng kauran, mi babagsak la retang sanga matatanggal la pota kalupan na ning karanasan ko karing aliwang parokya. So may nabuyak ketang metong bonsai, may pakliyeng sangana. Ananing kasanting itang sangana o pakliya pa, sumawa na ako na namang manenaya. Panenayan mo na namang tumubo at itali itang sangana bang kanita a-decorate me ketang burimong maging itsura na ning kekang tanaman na bonsai. Anya, talagang kailangan ing pamanaya king biye. Eta mo akwa king mabilisan na paralan. Ngarapin kanitan yung bayo yung magumpisaing paratang anyang daratang niya pa mo ining sakit na COVID-19. Ere kanu agad agawa ing panulong bakuna. Uli napin check de pa mo nung makananuya ing bakuna ngayan. O makananuya ing sakit yan. Pag-aralan de itang kayang characteristics. Uling emo naman agad-agad agawa ing kayang pangontra laban kaniti. Actually, ida naman po kinontra ing bakuna agpang puket ang abasa ko itang babakuna rake ka COVID-19 ite. Kay ba't ing katawan mo iyang gawang paralan para i-adjust ne laban ketang sakit ita. Yang gawang antibodies ngara.
Tinge ganaganang bakuna, makanyan la. Adyang pong ing may kinis aso, ing inject the keka, rabies na ning aso. Nung may tuktok kang ubingan, ing inject the keka, pamakunara keka, ing venom na ning ubingan. Bangkanita yung katawan mo, mag-adjust siya, laban ketang infection na ita. So, nanon po yung buri ko pong ipunto, Kenny. Are we willing to wait? Kalupan na ning kwento ng Jesus, ing tao, ing gagawa na mo, sasalbag bini. E nakamalahin ng makanano yang tumubo. Basta't sesen niya mo, manayaya ang gaking aldoning pamamupol. Makanyan niya naman kanuing bining mustasa, malatiyang dili, karinganggang butol, dapat niyang tinubuya, peka maragulyang dili karing gule nga ng Jesus. Ing buri ng ipuntong Jesus, Kenny, yapin ing role na mo ning tao, yapin ing manaya. Matiyagang manenaya. Uling ating pag-asa, ing ega-nagana. Basta't manenaya kamo. Yan po ing pakipangadita king misa ngeni. Ing misa tangeni, ing topic na yapin ing manenaya kamo. Ibiene ning Diyos, ing aduan mo. Amen. Sasalpan tayo ko, King Diyos, ipang mayupayang tuto, linalang king banwat yato, at kang Yeso Kristong anak ng bugtong agito. Ibat ka rin magbalik ya naman keti, ba mo kung karing mabye ampong may nga mate. Sasalpan tayo ko, King Banal Espiritu, King Santa Iglesia Katolika, King Pamisamak ding Santo, King Pangapatawa daring kasalanan, King Pangasublirang meding mete, at King Be alanangga. Amen. Panalangin ning balen, ing bining malati, mangailangan niyang panahon, ban maging meto nga tanaman, niya kailangan tang manaya, ing ginuya ing babye king upayang dagol, manalangin tamo king Diyos at nga tamong sumabi, ginu datang nasa ing kayaryan mo. Ginu datang na sa ing kayarian mo. Baning malating lipato ning kasalpantayanan, amabyepa karing puso ding dakal aginulot king pisamban, e amatda, nunedagol yang pasibayo, anting metong aping milalablab, amantabe karelo, pahinturo king Diyos at karing kapatadda, ipanalangin taking Gino. Ginu datang na sa ing kayarian mo. Baning matudtud ng bini, ning kapayapan, migising yung pasibayo, anting metong amasigasig, at magkapilit makipagsalita, at makiintinding kalam, baning kay katang yato, akit ng miwakasan ng gera, at patayan ding mikakapatad, ipanalangin taking Gino. Ginu datang na sa ing kayarian mo. Banding kay katang pipag-aralan, itanangda karing puso ring kayanakan, ing binining kasalpantayanan, makabuklat apalad, at susuyong lugod, at ing Gino, panuwanan no ring momugit king edukasyon, asasawop kaya kaniting maragol a obra, ipanalangin taking Gino. Ginu datang na sa ing kayarian mo. Banding misyonero, manatili reng sa salbag ing bini, ning mayap ng balita ning Gino, king maralas alang masabal, at makasalungat ayato, ipanalangin taking Gino. Ginu datang na sa ing kayarian mo. Banding taong kesya ning Espiritu ning Diyos, ela masisira lob, king pamanyalbag da king binining katuliran, busal ding balayan at bansa, ipanalangin taking Gino. Ginu datang na sa ing kayarian mo. Banding binining pamirakayan at pamisan metong, manatili lang susulong karingkekatang komunidad Kristiyana, ang gaking maging metong lamo puso at kaisipan, king Gino at itipon karela, king kayang dolang, ipanalangin taking Gino. Ginu datang na sa ing kayarian mo. Yan po adon tayong sarilitang kapagnasan. Gino,
maging mapibabata ka sa kami. Dinan mong oras dagol at miras banwa, ring bining silbag na karing puso. Manalangin kayo kapatid, banding kay katamong daon, dating tinapi at talak, matampang tanggapanon ning Diyos ipang mayupayang tuto. Tanggapanes sa ning Ginoo iting daon karinggamat mo, king ikapuri at ikaligaya ning kayang lagyo, king kay katang ikasaplala at ning mabilog ng Santa Iglesia. Ginong Diyos, kaniting tinapi at alak, pagkaluban mo keng pamangan ning katawan at kaladwa, ibayo na sana niting Eucharistia ingke kaming sikanan at layon iatad ing kalusugan ding kaisipan mit katawan. Itingan adwan mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ing ginuman at tiliyak ke kayo. At keka antimurin, Iyat nayo ring pusuyo. makayat nano king Ginoo. Pasalamatan tayong Ginoo a Diyos tamo. Iting karapat dapat at matulid. Tunepin karapat dapat at matuliring pasalamatan dakang parati at numan karinoy pa Diyos king alanganga at lubos mayupaya. At yu kekaing kaming panga at yu pangimut at pangataw. Ing pamibye mi aldo daranasan ming kekang lugod. Ing king lugod mong tenam king meto yato binyene ning kekang anak ing banal espiritu bilang mumunang bunga ababye garantya king akayabe mo kami king siping na kapilanman. Uli nita, kambering sablang koro ring angel karin banwa, daralit ming kekang ligaya,
lain makyabe kami kingalantok ng dang pamamie kapurian keka ngaming kakanta. Banalbing ipa, karapat dapat nakang puryaning meto yato, uling king kapamilataning kekang anak Yesu Kristong ginumi, at king kayo payaning Espiritu Santo, dininan mong biye at kabanalan ning sabla. Ala kang tuknang mamaus king kekang balayan, ban manibat king kayaslag ning aldo, angga king kayalbog na, ing dalisya daon miyang pangya bilang kapanyamban king lagyum. Ipa, pagamwamumi ing pabanalan mula king Espiritu mo, reting ay na daralamit daraon keka, ban maging katawan at dayano ning kekang anak Yesu Kristong ginumi, aminutos ke kami ban pagpasusyan miya iting Eucharistia. Kanitang benging mi panganyayaya kinwani ing tinape, pepasalamata na ka at pinuri, pirasone at pinyene karingkeyan disipulo nga na, tanggapan niya iti ikongan at kananye, itiyeng kanakong katawan, ami daon, para ke kayo. Ginoo ko at Diyos ko. Makanyan mo naman kay batning apunan, kinwaning kalis, pasibayo pe pasalamata na ka at pinuri, binyening kalis karingkeyan disipulo nga na, tanggapan niya iti ikongan at minumko kaniti, itiyeng kalis ning kanakon daya, ing daya ning bayo talanganggang tipan, ami bubu para ke kayat para karing sablang tao, ban ketami patawaran laring kasalanan. Daptan nyo'y tiking pamigaganak kayo kanako. Daya ng Kristo, ikabos mo kami. Ipasyag tayo ing misteryo ning kasalpantayanan. Gaganakan miyo ipa ing kamatayan at pamanyupli ng megya ng anak mo, daraw niya kagaiting tinapi ning biya ting kalis ning kaligtasan. Laiming pasalamatan keka ing pepadyaryan mo kaming matampang talakadarapan mo ban sumuyo keka. Mapakumbabaming pagamuam, kingi kaming ansanang may sulusulo king kataan at dayang Kristo, tipunanak kaming anting metong ning Espiritu Santo. Ganakan me oy pa ing Santa Iglesia mong makalaganap king metuyatu, ban mi ganap ya king lugod kambe ng Francisco ing ke kaming Papa,
at ti Florentino in kay kaming Arsobispo at ting sablang pari. Ganakan mula naman ting kapatad ming pepeinaw at maninaing subling miye at ting sablang may yango na biye. Tanggapan mo sana king maligaya mong harapan. Pakaluluan mo kengan, gawan mo kengan karapat dapat magkamit king bialanganga. Ban kaya biya ng Maria, ing Birhen Doning Diyos, kaya biya ng San Jose, ing kayang esposo, at antimurin ing kay kaming parangalan king Aldoite i San Antonio de Padua at ding sablang santo at tinupat king malmong kaburian king kay kabaning panahon puryan dakat paligayan kapamilatan ng Heso Kristong kay kanganak king kapamilatan ng Kristo kambenat kaya ipang mayupayang tutu kagum ning Espiritu Santo pupuryan dakat parangalan manggaman king alang angga anting meto nga pamilya, pangadyan tayo tang panalangin at tiro ning Ginoo kay katam. Ikabos mo kami o ginuking sablang marok, malugod mong ipagkalawing kapayapan king panahon ni, banking kaso paning kang pakalulo, parati king mikabos king kasalanan, at miligtas king sablang kaligaligan, kabang maninaya kami kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Heso Kristong, kay kaming talapangabos.
Yesu Kristo as sinabi ka rin kay kang apostol, ing kapayapan dalakwan ko kay kayong kapayapan ko babye ko kay kayo. Emo sa babalikdan din kay kaming kasalanan, no nalawan mo yung kasalpantayanan ning kay kang Santa Iglesia, at pamayapan may ampon bilugan nagpangking kaburian mo, ikang mabibiyat magari, manggaman king alang angga. Amen. Ing kapayapaning Ginoo manatili sa kapilanman kay kayo. At keka antimurin. Kalupan na po ning buwak na ning kay katamong neto nga EMDC. Palambat niya sigurong paninayan kumabayan. Anya talagang kailangan ing manaya. Anya agyang pangibiyaming kapayapan king kasipin mong eni, nung ene pa mo rin talaga panamdaman, tayo pa mo rin apamalagwanan. Pero datanging ngaldo, tanggapani ing kapayapan na yan. Anya adyang epamurin ready ing kasiping mo, ipamiyeme pamurin ing kapayapan. Pamiye tayong kapayapan king balang metong. Peace be with you. Kapayapaan. Kalukuran kong kapatad, oy ni Jesus, ing manaya kay katamu karin banwa, panaya ng samasnan tayong biyetamu, ban kanita agad tamong miyabe karin king siping na, at mapibaba tayang manaya. At ngini, manaya yan namang tanggapan tayo ing pamanga na babyena, ing grasya na ning kayang sariling katawan, mapalat tabong ngening tatanggap kaya. Ginoo, matampang tanggap keka, dapat yakas me ingamano mo, kumayap na ako. Dapat ning espiritual apamakinabang. O Jesus ko, sa salpantayanan ko, king atsuka, king kabanal-banalan, na sakramento, kaluguran da ka, may gitkisablang bage, at pag nasan ko ing tanggapan da ka, dapat pauli ning yening pinandit, era ka atanggap king sakramento, ume ka muman espiritual kening puso ko, kakaulanda ka, bala mo mawari, atsuka ka rin, at pakisan metong keng lubusan ning sarili ko keka. Emo sana ipain tulot kapilan man ing mikawani ko keka. Amen.
Oratio Imperata, o mapamakalulu ang pong mapagmalasakit ay pami. Lalapit kami keka, kaniting masipit a pamangailangan mi. Adon mi keka ing kambilan at ingatan mo kami laban king COVID-19, amigdalang dakal kasakitan ke kami at mekamate na karing dakal na tao. Adwan mingini keka ing balikdan mo kaming mitmong lugod at yat me ing ke kami ing makaula mong gamat, ing takot mi king sakit at kamatayan, alilan mong kapanayan, pasiknangan mula ing kasalpantayanan mi at palusukan mo ing masabal mi king metong at metong. Ipanalangin mi ang tabayanan mula ring taong mitutukan manintun panulo para kaniting makayawang sakit at mampat king pangakalat na. Ipanalangin mi laring beka puning pambansa at lokal ban mamili at salila haretang bakunang tutong makaligtas kaniting sakit at inggawan da iti makasalikot at bukod mong paraking kapakananding memalen. Bendisyonan mo yung sablang pamagkapilit mi bang mapupus na iting pandemya king bansami. Ipanalangin mi laring doktor, nurses at ding sablang lilingap karing mi salunan, bang makasuyula karing masakit, kambening belwan at masabal. Pagkalaman mo lang kabulasan king kaisipan at katawan, pasiknangan mo ing pamagtagulaling ding sarili ra, king pamaglingap karing masakit, mula paburen miyayawa kaniting sakit. Ipanalangin milaretang miyawa na kumayap na lasanang malalagwa. Ingatan mo laretang lilingap karela, pagkalan mo lang alanganggang kapainawan, detang mengaw na biye. Pagkalam mo ke kami ing grasya mo, kareting masakit a panahon, bang magobra kaming miyabe-abe para king ikakayap ding sabla, at bang makasawop kami, karetang mangailangan at pakalulu. Manano na sana pauli ning masabal at pamagmalasakit mi, para king metong at metong, mikabyus kami nga lang kasasagkulan kaniting krisis, layon tayrana kami king pamagbayong lub at kabanalan. Itiyadon mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Lalam na puning kayampunan mo, magsakdal kaming magkanlong, o kabanal-banalan na induning Diyos, sa pisawili ingaklis mi keka, king kagulangan mi nunebagkus mo kaming ikabos, king sablang panganib, o maligaya at kanwana na birhen. Birhen de los Remedios, induning kapaldanan, ipanalangin. San Jose, esposo ng Maria, San Rafael Arcangel, San Roque, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod, San Luis Gonzaga, San Antonio de Padua,
Sundo tayo po patanggat panapon ing kekatamong pamagnobena. 4:30 po ing nobenang panalangin kang San Luis Gonzaga. Patangkay 5 o'clock itang misa tamong nobena para bilang parangal kang San Luis. 5 o'clock ngan po ini Aldoldo ala pa mo pumisa kanyang gat ning abak ning ordinary day. So ang gaya po king daratang Sabado. Patangkay kanita itang Domingo tang 20 regular schedule si tangabak tang alas 5 yapin po ing kekatang tauling nobena. Pang Lunes 21 ing kekatang piyestang parangal kang San Luis Gonzaga. Pag-celebrate tayo adyang alang tao. Importante parangalan tayo ing kekatang patron. Manalangin tamo. Oy paming malugod matupad sana king kekang Santa Iglesia ing pamisan metong at kapayapan apawagana niting Eucharistia. King malam mong gamat inasik me ngeni busal mi kaniting Eucharistia ing binining sablang mayap at tutu ing anak mong Yesu Kristo. Numan anti tamle at dimot ing mayayakit ming kasal pantayanan ngeni, ipagkalumuke kami ing kapanaligan at sikanan lub panapisan metong na kami king metong kapamisanan anong nuing katuliran, katutuan at katimawan ya ing mag-ari ang gaking ing pupul makasadya ng palutan. Iti yadwan mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ing ginuman at tiliyak ke kayo. At keka antimurin. Bendisyonan na kayo ng Diyos sa mayupayang tuto, ingi pa ating anak ating Espiritu Santo. Amen. Umetana at isundo ing pamanuki king Gino. Salamat king Diyos.